mbeu njithi gicigo-ini mbunge kia Moro ni makomithitie mirurungano ira tafanio ni mbeu njithi ya rika ria Gen Z na ire riu icungiririe uthukangia wa indo na makiria ma mbeca nyingi. Makiaria mari tauni-ini ya Elbagon, mbeu njithi acio amataririe muoroto munene wa mirurungano iyo wari gutetia watho wa kigina hamwe na gutangikira makaya ma andu ethi. Indi riu ekinae ni maingiriire na gucungiriria githagathago guku bururi-ini. Manyitete mbaru miario ya mutongoria wa bururi kunanira njung'wa nao nigetha mendekithie mao makoro makirorwo. Ni turakuhoya twinyihitie muno president na bunge aitu maoni maya turaneana muthenya wa muthi mumathikiririe na ni twi president ni iguaga ni twi muthamaki wa bururi ni arathuthikiriria ritana ritu ria mbere ni mawira nigetha mbeu njithi yume mirurungano-ini iria iri kuo bururi-ini. Tungependa kuandamana barabarani imekuwa ili kuweza kufikisha mashida zetu kwa serikali kuu, na jambo la kwanza imekuwa ni jambo la ajira. Wasichana wengi pamoja na vijana huku ukiingia sana mitaani hawapati kazi. Jambo la kwanza ni kuwa kuna corruption, wanataka kuweka watu wao kwa zile viti. Alafu sisi vijana unasoma shule, unamaliza, unatoka huku nje unaishi kuzunguka na makaratasi. Demands iria turaneanite gwe president, demand icio ni njega tondu ni cia guka kuguna mundu wothe wa bururi, no tugacoka tukauga demand icio itiri iramiti demand iria youth mangenda gwikirwo. Na ni turacokire turona mutongoria wa bururi wa President William Samoei Ruto akiuga ati ni ekwenda gucamania na mbeu ino njithi iria yumirite nigetha gutetera mabata ma andu a guku Kenya thiini wa mutambo wa X